Yorana wa wharereirua Hiti FM I te ho e oromutua hapi Lorenza CHEUNG YAN no ni ai tona PMG e tona whanahora api. Yorana o Lorenza CHEUNG YAN vau e oromutua hapi iau I te whare hapi a pauro peata e teritia peata I roto I te piha PMG. A hurumaho e matiti iau I roto I te torua. E whanahora api te I no te I matiti e piha te amuine te motamari e pē matiti e te atu I te toru o te matiti. E ohi pafo a mou te I no te motamari e I te me te matau o te motamari api roa I te haere mai I te whare hapir a. No te mea te veira te motamari paari roa e hap oi a ratu. E riro te motamari e pē matiti e arai no ratu. E hap I te motamari e toru matiti, ma te hiu, ma te rawi mai te motamari paari o e. Nā mua e piahi e pē matiti noa I roto I tā uhapira. I te matiti, wa tā uiau tā uwhanahor a, no te whari e piti ahurumaho e piahi, e toru, e maha, e pē matiti. E ere ho e a viti tō rātou, e hap I au ia rātou, ia au tō rātou ite, tō rātou viti, e tō rātou hina aro. Oromitua, ho e prauhopea? E prauhopea, mea au roana o te I whanhora. E no te matiti I muri mai, e whaai avau I roto I te piha PMG.